Ljudi, veoma sam srećan, veoma sam srećan. Zašto? Zašto? Reci mi zašto? Šta to u ovom životu punom patnje mene čini srećnim? Da li je to nova pesma DJ? Ne, ne danas. Jesam srećan zbog toga, ali ne danas. Koji je to razlog? Zašto? Zašto sam veoma srećan? Prešli smo 73.000 subscribera. Veoma nasumična cifra da bi zbog nje bio srećan. Jeste. Dok ne shvatite da Urke ima 72.900. Upravo sam shvatio da lik nije izbacio klip 7 meseci i da mi je ovoliko dugo trebalo da ga prestignem. Znaš, smejemo se mi Urketu kao... Kako glupo. Svaki izbačeni obrok iz ruke, njemu 10.000 subscribera, znaš kao, ba! 10.000 subscribera, ba! 10.000 subscribera, 7 jela, 73.000 subscribera. Ko je ovdje lud? Ja sam lud. Ja sam lud. Imamo što je poslednji izbacivao. I braćo, obraćam se svima vama koji me volite i koji me ne volite, pre svega, reći ću vam samo... Znaš što mi je smešnije? Činjenica da klip od 13 sekundi ima 113.000 pregleda, ili da on klip od 13 sekundi ne može da sinhronizuje. Kako? Znaš, ajde da ti koristiš kao dva, znaš, imaš jedan mikrofon i kameru pa ga ti kao sinhronizuješ. Ne, čovjek se snima ovako i uspe da sjebe klip od 13 sekundi. Treba, brate, samo da ni ne sinhronizujem zvuk, znači da ono što govorim ustima i ono što govorim na kameri da bude totalno različito. Ja nisam ni primetio prvi put kad sam gledao ovaj klip izbacivanja hrane. On je čovjek našao sponzora za ovaj klip. Zapratite svi obavezno moje sponzore SAK. Mario Vred. Ću originalne stvari. Ja ni jednom nisam dobio sponzor, alo. On čovjek dobio sponzora za izbacivanje hrane iz ruku. Kako? YouTuberi! Koji imaju više subscribera od mene. YouTuberi koji imaju više subscribera od mene. To je današnji klip. Zaržite like i subscribe na 75.000. Idemo. Alaske. 92.000 subscribera. Dobrodošli u novi video! Ja što sam primetio od nekog klipova koji sam odgledao njegovih, njegova specijalnost je smenja na silu. Inače ljudi novi kar, gledajte ovo, znači ovdje imam ovo, na ome, ovo služi za vežbanje. Neprijatno. Najpametniji čovjek na YouTube-u, Dex Rock, ima 1.3 miliona subscribera, u suštini radi isto ovo, samo za decu ispod 14 godina. Da bukvalno postaje se strašnije i strašnije toliko da ja više ne želim da nastavim. Jer sljedeći broj koji ćemo pozvati može da kaže vaše ime. Samo tišina, hoću da čujem da li će reći moje ime. Majmune. Ako Dex to radi za decu ispod 14 godina, onda Lasketov sadržaj gledaju ljudi od 14 godina. Znači, ispod 14 godina ti ovo nije jasno, iznad 14 godina si prerastao ovo. Znači, veoma uzana publika i to se ceni kod nekog YouTube kreatora. Idemo dalje! Dok sam listao Social Blade, ima mali milion ovih kanala za koje ne znam šta rade i odakle im subscriberi. Čukljevi mogu da prođu bez operacije. Sve što vam treba je 159.000 pregleda. Sa sadržajem nemam nikakav problem, ali komentari. Kaže, sram vas bilo, na klip o čukljevima. Sram vas bilo, zašto toliko godina štitite ubicu Zorana? Šta? Pa čovjek odgovara, ko je zajedno? Gospođo Zoran. I kakve veze on ima sa čukljevima? Nešto ste pobrkali. Dalje. Gospođa Luna, koje se možda sećate, iz klipa o teorijama zavera. Ne znam, ovo je stvarno... Ima neverovatnih 107.000 subscribera. Čestitam! Kukuruzna trešnja. Šta radi kukuruzna trešnja? Pojeo sam kurac. Neke stvari se nikad ne menjaju. Ok, nije strašno. Jeo sam i gore stvari, da budemo iskreni. Respekt. Znači, ovdje ću vam jednu tajnu o kukuruznoj trešnji.
Ja i on živi tu blizu mene negde. I ja i on se nalazimo jednom nedeljno i pijemo kafu. I dosta smo se zbližili u zadnje vreme. Tako da ćemo vjerojatno, ne. Ali jednom mesečno, dok šetam psa s drugarima, ja i on prođemo jedan pored drugog. I što mu kažeš, Mario, mu baciš neku foru, a? Malo mu ga zabiberiš. Ne. Prođemo, znači, silencio, ovako. Mislim, vjerojatno je njemu neprijatnije, zato što uvijek ima više mojih, tako da vjerojatno je njemu... Mislim, meni je neprijatno, nemojte nemoj greške, meni je život neprijatan, tako da to samo nadodaje na to. Znaš, kad prolaziš pored nekog koga znaš, možda treba da se javiš, ali ne znaš, ali bi trebao da se javiš, ali se ne javiš. Samo u plafon da gledaš. Ali sljedeći put ga cijenam za sliku, Dalje, Meca, 751.000. Sad, meni su zapala za oko 2 klipa koje je izbacio u zadnjih nedelju dana. Mala pauza je morala biti napravljena. Ajde da se pretvaramo da ne dolazim drugi dan da snijem ovaj deo. Mali dečak veoma tužno kasni u školu. Nastavnik ga udara štampom. Kao što Urki udara hranu ljudima iz ruke, tako on kažnjava ovog učenika. Ali on dolazi da provjeri zašto taj učenik kasni. Emotivno, tužno, potresno. Dalje. Drugi klip. Dečaku je pocepana trenerka i njemu je krivo zbog materijalne prednosti drugog deteta. Želim bit kao on, želim bit kao on, želim bit kao on, želim bit kao on. Sad imam sve. Koliko tvrd prelaz, jebote. Ja moram još jednom ovo da pustim. Sad imam sve. Zašto ovako brzo? Pa pusti ga malo da uživa, da sam provali da mu nisu funkcionalne noge. Zašto stavlja patike na ruke? Drugo, koliko ovaj Meca ima invalidskih kolica? Su ovo ista invalidska kolica? Ne, različite. Znači čovjek je naručio 10 invalidskih kolica, odlučuje jedan klip nedeljno s invalidskim kolicima, to se ceni cimanje za content. Urki ima klip od 13 sekundi koji ima 113.000 pregleda. Želim biti kao on, želim biti kao on, želim biti kao on. Sada imam sve što sam ikada želeo. Ovo iza kara drvo. Ne, ja moram prekinem, ljudi. Htio sam da ovaj klip bude duži, imao sam listu kanala, ali upravo shvatam da ja komentarišem klipove za decu. Nisam još dovoljno životno ogorčen da bi to radio, ali uskoro. Vidimo se u sljedećem klipu gdje gledamo... I like him green, like the Cayman Islands.